بسم الله الرحمن الرحيم Si sa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Ebet ko gagawi igira lumini buteng ako miulambu. Gusto daw igira lumini wanag. Gusto miyadin kumama agusto bubay. إن سعيكم لشتى. Mataan na sa mga galabakiyo na tang kadambida-bida. Ustayan, pisapaan Allah subhanahu wa ta'ala so kam bida-bida o mga galabak o mga manusia sangka iya dunia. Sa umani sa susunon na adna ito talaga diya nung nabalas siya na dumadait. Sa didin kelalim so manusia ko balas so ping galabakian. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Nasapman sa tawa magumagay agwi kalakian sa Allah. Gubenar niyan sumapya abalas. Natang kedalebud na meron so kakwaan yang kumalebud. Ustayan, so katero al-husna, maana lebih mapya, na madakalainip maanaw ng mga ulama ko tafsir. Pedun so kasembi Allah subhanahu wa ta'ala ko galeb ka mapya sa balas sa mapya. Giyuto itindugu Ibn Abbas agus mujahid. So ad-dahak, nagyuto kon so la ilaha illallah. Pitero Ubay bin Kaab ay inisa akong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so al-husna na pitero yan agyuto sa surga. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Nasapman sa tawa maligto agu dumapay. Gupakam bukag niyan subalas sa mapya. Natang kadalebud na meron so kisugato no margan. Ustayan, so kiplig to ang kotamok na karina sa kipinali penda anu manusia ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagi so kababayay ko Allah subhanahu wa ta'ala na okay to kapanggastawa ko tamok ko mga kabayaian. Na sudi kang gastawa ko tamok ko lalan Allah subhanahu wa ta'ala na karina sa kinipanali pendaan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa daunuti susugun yan. Di benar ubasutawa maligit na banyan kababayay so Allah subhanahu wa ta'ala. Kaayap kababaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasutawa beramura ko tamukyan sa pangilay sa kasusuatu kadnan yan. Sa kena ubalangwa na beramura na muunot ko kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaad na beramura apantag sa kapakilay-lain. Nalawang penuto kung maligid sa karata si ko kailay Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagiya so maligid na kiyang gunaan yan so tamukyan. Na sumakilay-lain na diyedes yan so tamukyan kumasa. Ada kekuan yan na balas ko Allah subhanahu wa ta'ala arwar sa siksa. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Gudirun makang gaya guna sa tamukyan amay kamasukar. Matay. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. Mataan na paturer kami so kabgay sa puruan. Gumataan ar kami so kurya gusumyaw na. Ustayan, so turuan nagyuto so kapuyagan yang ko halal agu so betadu haram sa makilala o manusia ka anyan minggulalan so halal nakapananggilaan yan so haram. Ustayan, tarutop so kapaaru Allah subhanahu wa ta'ala agu so kadato iyan sa rakian so paganay agu so kapusan so dunia agu so mauriya alungan. فأنذرتكم نارا تلظى. Na ini pangangalakakan rekanu wa apu yap sukayaw sunaraka. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Da apu kasuldu narwar ko lebih beradusa. Asumia kambu ke gagutumia likud. Ustayan, so kakaawa tagu so kapakalidas ko siksa nakna ubaw to kapaaru manusia. Karakoto at tulabus Allah subhanahu wa ta'ala askanya ni siksa ko tawa kebayaan yan. Ayabuar ko manusia na so kapanggalabkian sa mga galabak ang balawin yan na ukit sa kapakalidas yan ko siksa sabab ko limu Allah subhanahu wa ta'ala akaparulin yan ko kiyang galabkian sa mga pipi agalabak ay keswat Allah subhanahu wa ta'ala. So limu Allah subhanahu wa ta'ala ipakasalang sa maliwanag aaya kakakwaw na so kang galabak ako mga simbawon. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Gutang kada ipakawatanon so tawa maalakan ko Allah. Aso ipambagay niyan so tamo kaya nag-iindiyakat. Ustayan,
So mga tawa miara tiya agi imanang gila agi indiakat ko tamukian, nabigan sa kapasadan wala subhanahu wa ta'ala, ay pagawat yang ko siksa ko alungan na kiyama, sa pagkasalang niyan sa maliwanag agu kedalam kulimo yan agyu to so kapaguntong amala. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Buda arka isa atau si arkan yan ipidsalimu ang balasan yan, kukya beginian nun sa tamu. Usayan. So mga ayat ay ika-10 pito tamang ko ika-20 isa. Na si ikono to initurun ko Abu Bakar Siddiq agi inyang gusto so tamu kiyan sa pangilay niyang ko kasuswat wala subhanahu wa ta'ala. Kena uba pantag saad na pembalasan niya nakapia ano na isa ataw apato ta balasan niya nagutadman yan. Sa aya waraan yan na pupumasaan yan so mga lok sa gusto mga lalang makataw ang mga uripan nagiin yan siran maradika ang kuwala subhanahu wa ta'ala amay kamyara tiya siran. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Inon tabu apangilay niyang ko para sukad na niya na labi mapuro. Gutang kedah kesuat kanyang ku balasun wallah am madakal. Pangnal ko sora. Misa paswala subhanahu wa ta'ala ko saba dari nayagan ang kaiya kauyag-uyag. Sa pugusay niyan subeta do ginawa o manusia aguso paratiyan niyan. Giyang kaya miya kasusaluyan na ang mga sura na palaya din makapilagi-lagid sa lapi at subendingan niran. Palaya manunumpang kung manusia aguso mauriya alungan aguso kaadno para tiyak wala subhanahu wa ta'ala. Pedsa ungang no Qur'an na pagusay niyan sumaana asatiman sa madakla ukit na uman yan kasuin na iukit yan sa salak walapiat ugaid na magagdamon so kaysay sa uantapian. Sa sumapia alalan ko surga aguso kapakaapas na so kabukay ko kaligit sa mabeloy so manusia beramura ko tamukyan san ko langwa na makapag-uungaya akasisimpitan ko kauyagan. Kasukap sayan ko limo o makalimuon na lalan akikuwa ko limo yan. Sa Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hadis kudsi kalimuon yo sumadadalam ko lupa kaikalimu kanu umatatagu ko langit agyutus wallah subhanahu wa ta'ala. O ilaya sututulang ko kaya masayo kama manusia ko kaya laging debus surah sebu mga garubat ko dunia sa miyay po sagu sa masa ini. Na ayad na unaya na sabab yan na so kabusawa gusto kadadalo o nga o manusia sa ayab o pekaransan na so bagru Islam ko masa akapangurang kanian peruman ko liyawaw o lupa. Tumiuron ang kaiya surah maawid sa mga ayat 20 wisa. Tumiuron ko oriano surah ala-ala.